Goeiemôre, good morning. Inderdaad, wat 'n wonderlike woensdagoggend en wanneer dink julle gaan die weer verander? Nie uit nou verbeter. Ek seker na vandag gaan hy bietjie warmer word. Effens. Ja, die son loer. Maar ek's bitter bly oor al die water, ek moet sê. Ja, ek dink die boere is ook bly Baie, baie. Nee, die reserves moet opgebou word. Jy weet nooit wat die toekoms inhou nie, maar ons gaan nie pessimisties raak nie. Ons gaan heerlik kuier. Ons gaan beslis. Dit het soveel gereën dat mens dalk gedink het ons het 'n boot nodig hier oor die naweek, want die reën het so sideways na my huis toe gekom. So gepraat van bote, op hierdie dag in 1928 was die kortfilm Steamboat Willie bekendgestel en dit was ook die eerste Mickey Mouse rolprent met klank. Oh, Mickey! Oulik. Dit was grondverskuivende werk Dit vir was, daardie nee, tyd. dit was. Maar ja, van een boot na hierdie boot en ons is reg om die waters in te vaar op hierdie woensdagoggend. Hier is waar jy kan uitsien ons die heerlike lekker program en Arnold gaan gesels met François Bonici oor sy ongelooflike Under Ice swimming avontuur. Die strong man of kragman Kellen Mills vertel ons wat dit verg om onder andere goedjies te doen soos om 'n trok te trek op 'n woensdagoggend. Ons maak 'n draai by Leios se sopkombuis. Dr. Mary Shuttleworth sluit by ons aan om meer te vertel oor Youth for Human Rights en Christian Bartman. Christian, jy weet ek wou baie fancy klink met Christian. Hy sluit vir ons 'n heerlike woensdagoggend af met sy musieke. So hierdie ene wil jy nie mis nie, maar vir eers is dit oggendpraatjies. Ooh, ek love die oggendpraatjies. Ja, ek gaan sommer afskop vir oggend. Dink julle kan die verskil proe tussen gedistilleerde water en gewone kraanwater? Ja. Ek dink ook so. Daar is vir my verskil in die smaak. Ja, daar is ook van die verskillende handelsmerke van water. Daar's een wat ek nie sal drink nie, maar dan is Kan jy daar hom proe? ek kan die verskil proe, maar that one that I won't drink is like severely not drinkable. Ek gaan nou Anyway, ons water gaan dit proe. nou nie hier noem nie. Well, Stellenbosch's historic Lanzerac wine estate has launched the world's first fine water tasting room at the library, turning the spotlight on ultra premium waters instead of wine. Now, partnering with the Fine Water Company and water sommelier Nico Pieterse, guests can enjoy a 45-minute guiding tasting of 6 waters, 3 still, 3 sparkling, comparing clarity, aroma, texture, and minerality. The session costs R295 per person. Rare selections include Romania's Douro, Italy's Marcia, Finland's Veen, Germany's Nevas, Australia's Three Bays, and Norway's Lofoten, with some bottles costing over R3,000. The tasting emphasizes education, showing how source, mineral content, pH, and even micro bubbles influence flavor and texture, elevating water from a daily necessity to a mindful indulgence. Daar het julle dit nou. Water is die nuwe ding. It's the new status symbol. You'll ask someone, so have you been to a water tasting at the library at Lanzerac? No, but I just want to know that bottle of water that costs about $3,000. Is al wyn aan die einde van daai bottel of onder aan daai bottel? Wel, ek het gelees dat hulle dit ook doen met kos en dan 'n wyntjie hier en daar en dat die water nou it amplifies the taste and the experience of the wine. That I can kind of understand. But a water tasting, Elsa, you don't look convinced either. Nee, ek dink nie so nie. Ek dink dit is vir my so 'n bietjie wat ek dink jy alhoewel daar tog 'n verskil in die smaak is dit baie min, nê? Ja. Dit hang seker maar af. Ek weet nou nie na watter handelsmerk jy verwys nie. Ek gaan na die tyd by jou uitvind. Ek dink 'n paar mense voel so oor 'n wynproe. Na die Ja, tweede nee. wynproe alles wel Ek dieselfde. stem. Maar ek dink dit is natuurlik nou baie it's very fashionable now to do this water tasting, and a water sommelier is now really something that people study towards. They get all of the information about what the various factors are that change the taste of the different waters and where they come from. And I mean, listen to the names of those waters. It sounds like premium wine. Ek gaan van opinie verander en sê ek's in, Ja. want daarna sal jy steeds kan bestuur.
Ja, well beslis. Daar done. is vir jou die positiewe punt. Ja, klink na 'n plan, Elsa. Nou ja, toe, ek sal saam met julle die water ding gaan doen, net om te sê, been there, done that, en ek weet ook waar dit gaan. Maar luister, dames en almal van julle daar by die huis, ek het baie goeie nuus vanoggend. Ja, elke donker wolkie het 'n goue randjie, want julle onthou, ons het oor Beverly gesels, né? Die geliefde winkelpop kunswerk daar van New Bethesda, net dis kan die uilhuis. Sy is weer veilig terug in haar plaasdaam na 'n onverwagte weeklange avontuur. In 'n verklaring sê New Bethesda Toerisme dat Beverly wel sonder toestemming verwyder is. En al was daar geen kwaadwilligheid nie, was dit nie reg nie, maar wat het dan nou eintlik gebeur? Konstruksiewerkers Quentin Potgieter en Morney van Zanten vertel dat hulle Beverly tydens die rugby as 'n grappie verskuif het. Maar toe ry 'n kollega per ongeluk met haar weg. Die volgende oggend, toe hulle sien hoe groot die opskudding is, besluit hulle om dinge reg te stel en sommer iets mooi van die situasie te maak. So Beverly het 'n Karoo avontuur begin. Hulle het haar op 'n uitstappie geneem deur Graafrenet, Jansenwil, Klipplaat en Stytlerwil sodat sy kon toer en sommer die klein ondernemings langs die pad 'n bietjie blootstelling gee. Hulle het selfs beplan om haar aan Joseph, die manlike winkelpop by die Royal Hotel voor te stel. In 'n nuwe groen en wit skommers rokkie het Bev oral vir foto's geposeer terwyl sy teen skemer stilweg huis toe teruggebring is en in die koue plaasdam teruggesit is. Vir haar skepperkunstenaar Rydo Greef het hulle 'n geskenkpakkie agtergelaat, insluitend 'n T-hemp met die woorde Mission Bev and Joe. Hoe mooi is dit? New Bethesda weet nie wat ons weet nie. Is ook daar op die T-shirt. Vandag staan Beverly weer trots waar sy hoort, gereed om besoekers te verwelkom, fotogeleenthede te gee. En nou weet New Bethesda wat ons ook weet. Kyk, as dit per ongeluk was, het hierdie manne verseker nie deelgeneem aan 'n waterproe situasie nie. Verstaan jy? Dit was dalk 'n bietjie verder weg. Yeah. I also think that Goeiemôre, Good Morning is got a lot to do with Definitief. die blootstelling wat Bev nou gekry het om terug te gaan Dink jy huis toe so? en terug versorg te wees waar sy hoort. So baie dankie dat julle so mooi geluister het en ons mooi gekyk het en nou is Beverly terug waar sy hoort. Baie dankie, daai stoutigheid was nou oulik en baie nice. Ja. En al was julle skuldig, julle het die storie baie mooi omgedraai. Yes. Want hulle het nou begin dink, wat gaan nou gebeur as Beverly op ons Facebook of sosiale media platforms, kyk, mense was nou dadelik een by mekaar sit. Verstaan? So vat haar eerder terug voordat die konstruksie ook daarmee heen was. Voordat jy aangekla word van winkelpop ontvoering. Wel, New Bethesda, imagine sy het opgeëindig in Uniondale, langs die pad. Dan sou sy spook weer haar dalk lewing gemaak. teruggekom het nie. Dan was Beverly ook daarmee heen. But I think it's a lovely story because it really kind of it gives a lot of exposure to the tourist attractions in the Karoo and those little towns that people kind of forget about. I mean, New Bethesda ken ons, maar Stytlerwil, ek dink ek en Pieter was Ons was al al in altyd daar. Stytlerwil, Maar dit is Jansenwil. klein dorpies waarvan mense nie regtig weet nie. So maybe this was all just En a lekker big dorpies, maar ek dink Beverly is nou vasgesement in die dam. Net die bolyf saamvat. Beverly, ons hoop jy kyk saam vanoggend van daai plaasdam af. Bly net waar jy is. Ons gesels verder net hierna. Elsa het 'n baie interessante gesprek wat volgende opkom. So maak seker jy gaan nêrens nie. Jy kyk Goeiemôre, Good Morning. Hallo my skat. Doch ek kom kyk hoe lyk die nuwe plek. Ai, ou mens sit so lank. Ek maak gou vir ons tee. Waar? By Lottersbaai glo ons dat almal verdien om tuis in hul huis te voel. Met 15 winkels landwyd bied ons 'n wye verskeidenheid kwaliteit dennehout meubels. En ons reeks rouhout meubels laat jou toe om jou eie stempel af te druk. Die tee is reg, liewe Denne. Lottersbaai, ons is denners goed. Dis die glimlach wat bly, gaan hulle weg. Leef verliefde steeds voort, want die liefde ontferm, gedei soos dit hoort. Wanneer 'n geliefde heen gaan, behou ons nog altyd die liefde. Afbob, ons is hier vir jou.
So jy's een van daai rowwe jacks wat Affipad aftoer. Wat tuis voel waar die hardste geluide wat jy kan hoor die wind en wille waters is. Affipad af bied weerstand in enige weer. Met ons 4-trek tente, toebehore en boswaans maak ons enige omgewing mak. Besoek ons winkel vir al jou kampenoodighede. En ons werkswinkel sal enige 4-trek regtrek vir die wildernis. As jy gaan kamp, kamp Affipad af. 'n Goeie ontwerper verstaan wanneer minder meer is. Wanneer meer is en wanneer funksie vorm dikteer. Met meer as 30 jaar se ondervinding bied Carney Interiors ontwerpplanne wat jou styl en persoonlikheid weerspieël. Carney Interiors bied allesomvattende ontwerpdienste vir kommersiële en residensiële projekte. Kontak Carney Interiors vandag om jou drome te bewaarheid. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Daarin raser, as die lug verwarmer. En ek sukkel om te staan, ek skreeu dan, bitter man, verdwaalde druppels, ek is een, maar jy, nee. Die Weskaapse wetgewer het verlede week ten gunste van 'n ad hoc komitee gestem wat voorstelle doen oor hoe wetgewing en beleid kinderbeskerming in die provinsie kan verbeter. Nou as deel van sy mandaat sal die komitee die betrokke regeringsdepartemente, staatsorgane, burgerlike organisasies en kenners nader om vas te stel waar provinsiale wetgewing, beleid en ander maatreëls verbeter kan word om die beskerming en welstand van kinders 'n hupstoot te gee. Ek gesels nou met die DA se provinsiale woordvoerder oor maatskaplike ontwikkeling, Wendy Kaiser-Philander. Goeiemôre, good morning Wendy, en baie dankie dat jy vanoggend tyd maak om met ons te gesels. Goeiemôre Elsa, baie dankie vir die geleentheid en goeiemôre ook aan die kykers en die res van die span. Baie dankie. Nou Wendy, wat presies behels die komitee en sy verantwoordelikhede? Ja, Elsa, dis 'n baie kritiese en belangrike ad hoc komitee wat op die been gebring gaan word. En waarna ons ook kan verwys as 'n baie unieke spesiale taakspan, soos wat jy tereg genoem het, gestig gaan word in die Weskaapse provinsiale parlement. En by uitstek is dit om die beskerming van kinders in die provinsie te versterk, en hierdie taakspan of ad hoc komitee gaan dan nou fokus op bestaande wette, ons gaan fokus op beleid en instellings, en waar daar ook, jy weet, tekortkominge is in die huidige praktyk. So basies ons mandaat gaan wees om die gapings wat huidiglik bestaan in terme van samewerking tussen verskeie entiteite, asook die implementering van wetgewing, en daarvolgens ook beleid te identifiseer, om dan nou nuwe praktiese oplossings voor te stel. So, Elsa, hierdie komitee is uiters belangrik, omdat dit, jy weet, dit gaan verseker dat ons kinders nie agterbly nie, dat kinders net kinders kan wees en kan floreer in die samewerking. So dit is inderdaad 'n baie belangrike stap om ons kinders se regte en hulle veiligheid, maar ook hulle ontwikkeling te prioritiseer. En ek dink net om aan te sluit daarbey is hoe het hierdie komitee ontstaan, en wat het die stigting daarvan, jy weet, hoe dit tot stand gekom. Ons het verskeie, jy weet, gesprekke gehad met die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling. Ons by uitstek as 'n komitee is ook 'n oorsig, het 'n oorsigrol oor die departement self, en ons het toe bevind dat daar amper 42.700 kinders
huidiglik in aktiewe pleegsorg is in die Weskaap. En ook dat jy weet, net tussen April en Augustus hierdie jaar is daar alreeds 63 kinders vermoor in die Weskaap en waarvan ongelukkig 22% bende verwant is. So ons het ook in Junie het ons multibelanghebbende dialoog gehad in die parlement en dit het gegaan oor kinderbeskerming. So daar is ook gesien dat ja, die onderskeie departemente werk baie hard, maar hulle werk nie noodwendig saam. Jy weet, om hierdie krake in die sisteem te kan identifiseer en veral gemeenskappe wat te moet gaan met geweld, armoede en bendeaktiwiteite, om jy weet saam te werk om daardie probleme dan nou aan te spreek nie. So die ad hoc komitee in die provinsiale parlement is dan nou die volgende stap om samewerking en hervorming te verseker en dan ook 'n gesamentlike reaksie te bou wat kinders in die Weskaap sal beskerm. Wendy, dink jy die Weskaap sal met behulp van die inisiatief 'n voorbeeld wees vir ander provinsies wat in die toekoms dan moontlik julle voorbeeld sal volg? Definitief en ons hoop so. Ek verstaan dit is 'n eerste vir die land en ons hoop regtig waar dat hulle die voorbeeld kan volg. Want die probleme wat ek nou tereg uitgewys het, is nie uniek tot die Weskaap nie. Ons het net besluit dat ons daadwerklik iets moet doen, maar dit is ook algemene tendens oor die res van die land. En ons staan ook natuurlik gereed om enige provinsie van hulp te wees om ook dieselfde jy weet voorbeeld te volg om seker te maak dat ons kinders se toekoms kan verseker. En waarom sou jy dit as 'n daadwerklike mylpaal beskryf, jy weet, na aanleiding van waar die proses op die oomblik is? Inderdaad. Jy weet met die dialoog, Elsa, ons het verskeie entiteite na die tafel toe gebring. Ons het met kenners op die gebied gepraat, ons het met verskeie departemente gepraat, Weskaapse departemente, maar ook nasionale departemente en natuurlik die NPO en NGO sektor wat dan nou aan die voorpunt is met kinderbeskerming en ook met gemeenskappe en die pleidooi was baie pertinent. Asseblief, dit kan nie net 'n gesprek wees nie, dit kan nie bly by 'n gesprek nie. Dit kan ook nie net 'n verslag wees wat deur die huis opgeneem word en dan nou iewers stofvergadering. Daaruit moet daadwerklike aksie spruit en dit is die volgende stap. So een van die resolusies wat dan nou deur die DA voorgestel was en aanvaar was, is dat hierdie ad hoc komitee tot stand gebring word. So ons gaan nou weier konsulteer en ons weet ook sommige tye is daar uitdagings veral in ons landelike areas wat soms baie ver is van dienste spesifiek gemik op kinders. So ons is ook van plan dat sodra hierdie komitee dan nou formeel gestig word, wat volgens die parlementêre program so vroeg as volgende week sal gebeur, ons deel gaan maak van ons program om baie wyd te konsulteer in elke uithoek van hierdie provinsie. So dit is ons mandaat, ons wil graag hê ons gemeenskappe moet betrokke raak, ons entiteite, jy weet, ons geloofsgroepe moet betrokke raak in Wendy, ek gaan nie ongelukkig daar nou in die rede met val, die tyd het ons ingehaal, maar dit is baie belangrik, ons kinders is ons toekoms en ons hou die proses met groot belangstelling dop. Jy kan ingeskakel bly, ons is nou weer terug. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag.
We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with anyhow. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. For almost a century, Stiebel Ultron has been the leading brand in electrical water heating. Engineered in Germany, our hot water heat pump is 80% more energy efficient than conventional geysers, using only 500 watts to heat 300 liters to up to 65 degrees Celsius. It can be connected to your solar PV system to save even more energy. Contact Stiebel Ultron today to discuss your needs, and our certified partners will guide you through installation, handover, and maintenance. Stiebel Ultron, comfort through technology. Welcome back. You are watching Goeiemorgen, good morning. We're turning our attention now to the communications, events and entertainment industry in Southern Africa. The Southern African Communication Industries Association, or SACIA, is a not-for-profit organization dedicated to promoting professional standards and ethical practice across these sectors. Joining us now is Kevin Jones, Executive Director of SACIA, to tell us more about their work, their mission and why professional standards matter. Kevin, a warm welcome to Goeiemorgen, good morning. Thank you. Great pleasure to be here. Early start to the day. You were very pleased to have you. What exactly is SACIA and what does the body do? So, as you said, we're a professional body. We're registered with SAQA, the South African Qualifications Authority. And in terms of our mandate as a SAQA recognised professional body, we develop, award, manage and revoke professional designations that can be awarded to individuals across the broad spectrum of the communications, events and entertainment industry. Why is it important for people that are in the broadcasting, events or communications sector to be registered with a professional body like SACIA? So I think one of the big challenges that we have in all of those industry sectors is that they are in some ways regulated, but in other ways not regulated. Yeah. If you work in broadcasting, of course, you need a license from ICASA. But the technical crew that are working in television have, no formal qualifications in many instances. The same applies to people working in the events industry. So what we wanted to do when we launched the association 15 years ago is to get into a situation where we established standards, provided training to assist people work according to those standards, and then award industry designations that recognize the competence of people that had been proven to be able to work according to the standards. So those three things go hand in hand: standards, training, and industry recognition. The body does cover quite a broad segment of industries, various industries. Yes. How qualified do you need to be to actually go, listen, I am an events technician, can I join SACIA? Is there a minimum qualification that you need to have done or a minimum term of experience that you need to have? There is. So for each of the designations, we have 16 in total, but for each of our designations, we have slightly different standards. But in practical terms, people that are applying for a designation are assessed on what SACWA call the 4 E's of excellence. So we look at somebody's education, we look at their work experience, we look at their work ethic, and we require them to provide us with a portfolio of evidence. So evidence is the 4th E. And we take all of those things, present them to an adjudication panel, and then award designations. And it's based on a peer review. So the people that are working in the industry are the people that determine whether an applicant would be inducted as a designated member or not. How does a designation differ from a qualification? So that's a good question. So a qualification is awarded by perhaps a university or a TVET college. Both of them are registered with SACWA, of course. But once you've earned a qualification, it's yours forever. Yeah. Nobody takes it away. Professional designations are different,
in that although they are awarded by a professional body registered with SAQA, in order to maintain a designation, an individual needs to maintain membership of the association, has to abide by a code of professional conduct, and has to participate in a program of continuing professional development that keeps them up to date with the trends and the technologies that are shaping the future of the industry in which they operate. So a good example, I suppose, is if you were a television cameraman. You know, technology changes at a rapid pace. A television cameraman would want to keep up to date with the new technologies as they become available, because if they don't, they simply become outdated and irrelevant. So what if this is the scenario where someone was working within a sector that is covered by SAQA and they maybe move out of that sector and then come back? How would they go about then reinstating their SAQA designation? Or is it just something that if they were out of that sector, they would keep renewing and keep up with all the trends regardless of having moved out? Well, I think it depends on the level that somebody's working at, but certainly if you're working at a senior level, people tend to stick to their lane. They tend not to jump from one industry to the next. Having said that, within the broad communications industry, there's a lot of overlap between, for example, technicians working in the television industry also work in the film industry, also work in the events industry. The same person that designs a lighting rig would work across all three sectors very easily. And what we're looking to do is to ensure that when they're working in one sector, they have skills that are transferable. It's about creating employment opportunities for people. That's very important. Now, beyond the awarding of designations, what are SAQA's other day-to-day operations? So we have a couple of things that we're focused on. We're governed by the National Qualifications Framework Act, and what that defines is that we have a responsible for promoting ethical business practices. So all of our members sign a code of professional conduct, and they're held accountable to that code of conduct. And in instances where there's an allegation of professional misconduct that's leveled against a member, one of the things that we can do is convene a disciplinary hearing. And you'll have heard of other professional bodies, Institute of Chartered Accountants or the Institute of Directors. There's a regular announcement that one of their members has been disbarred. So that's one of the things that we actively engage in. We also work with the quality councils and training and academic bodies, particularly to ensure that their curricula is aligned with the needs of industry. I think one of the big challenges that we have in the academic world is that somebody will register, a university will register a curriculum for 5 years with SAQA. Technology develops at a rapid pace, and all of a sudden the curricula that's being taught at a university is no longer relevant. So we work closely with universities and other higher education institutes to make sure that their curricula is aligned with the needs of industry and is up to date with the trends and technologies shaping the industry as it moves forward. And then I think the other thing that we focus on would be things like... Thank you so much, Kevin. I'm so sorry. We run out of time. We run out of time. Stay tuned. The finances are up next. Reg om die toekoms in te ruim. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en ry slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad.
Murphy's Law is real. Whatever can go wrong usually does. Oh, come on! Don't give Murphy the satisfaction. Make sure you have Dodge's extended warranty in place. Starting from R9 a day, you can get Dodge's extended car warranty that covers up to 400,000 Rand in parts. So if a part breaks or fails, we'll cover the cost of replacing it. Visit dodge.co.za, quote online in under 3 minutes. 3 stemme, 1 verhoog. Theatre of Marcellus vat jou op 'n reis van die noorde tot by die suide, saam met John Boucher, Len Miller en Tashay. 21 November by Empress Palace. Kaartjies beskikbaar by Ticketpro. Dit is tyd om my bankstate oop te maak, want Elizabeth Coetzee van Everest Advisory Services is hier om te gesels oor rentekoerse en jou finansies. Welkom terug by ons. Lekker om weer terug te wees. En dit is 'n baie belangrike onderwerp. So wat beteken die huidige rentekoers en daai neiging vir die gemiddelde Suid-Afrikaanse huishouding? Ja, so vir die gemiddelde Suid-Afrikaanse huishouding, hierdie afwaartse neiging is eintlik nogal 'n positiewe ding. Ja. Wel, as jy nou moet kyk na wat dit presies beteken vir hulle, is dat jy bietjie meer geld kan beskikbaar hê, omdat jou lenings dan eintlik goedkoper is, jou skuld goedkoper is. So hulle het so bietjie meer geld oor vir ietsie ekstra vir 'n bederfie of so, maar ook bygesê dit kan dalk elders anders bestee word eerder om vir jou 'n beter uitwerking te hê op die einde van die dag. As jy dan nou na ander outjies bietjie kyk wat belê weet en die rentekoerse, dan kry jy 'n laer opbrengs. So dis nie noodwendig 'n goeie ding vir hulle nie, ja. En hoe kan mense voordeel trek uit 'n dalende rentekoersomgewing? Ja, so een van die voordele sal waarskynlik wees dat daar bietjie meer geld oor is dan nou om te bestee. So bietjie meer spaar, ekstra premies te betaal op jou lenings, daai tipe van goeder, sodat jy jou skuld bietjie vinniger kan afbetaal, afhangend van jou opbrengs wat jy natuurlik kan kry aan die ander kant nou weer om te kyk waar kan jy nou belê, en so. So daar's eintlik 'n wye spektrum van goeders wat jy kan oorweeg, maar om dit nou net te spandeer op iets lekkers is dalk nie die weg nie. Nou jy verwys nou na skuld. Is dit nou 'n goeie tyd om 'n mens skuld af te betaal of om eerder te belê? Ja. So daar is 2 opsies wat jy kan oorweeg. So jy moet kyk na jou rentekoers wat jy natuurlik betaal. Ja. Dis miskien prima -1 of prima +2 of prima +8 of wat ook al jou rentekoers nou natuurlik is. En dan vergelyk jy dit met jou opbrengs wat jy wel kan verdien op jou beleggingsstruktuur waarop jy belê. En dan natuurlik ook kyk jy na jou tydhorison, met ander woorde, hoe lank gaan jy jy weet vir daai tyd kan belê, eerder as hoe lank jou verband natuurlik nog aan is. En wat beoog ons natuurlik, hoe lank gaan die rentekoerse afwees? So dis nie net 'n no-brainer om te sê, kyk, kom ons belê nou maar want die opbrengs is beter nie. Doen 'n tipe van 'n vergelyking. Laat jou finansiële adviseur ook vir jou vergelyking doen met amortisasietabel om vir jou te verduidelik. Jou skuld is soveel, dis jou premies wat jy ag, dis die skuld wat jy dan nou natuurlik in rente, of dis die rente wat jy natuurlik op jou skuld spaar, of dan 'n alternatief. As jy dit nou eerder sou aanwend op 'n belegging, dit is die opbrengs wat jy kan verwag. Dit is wel wisselvallig opbrengs, maar hy het 'n tendens om opwaarts te neig nou, want ons is dalk nou in 'n bullmark, of wat die geval kan wees. So daar's baie scenario's wat jy in ag moet neem, en by dit ook gesê, risiko-update. So, jy weet, jy kan nie dalk noodwendig vir 'n 2 jaar termyn hierdie tipe struktuur volg nie, jy kan dit dalk vir 6 maande volg, en dan moet ons bietjie aanpas. So dit is baie belangrik om dit kort te hersien, wanneer daar veranderinge in jou lewe plaasvind, nie net in die rentekoerse nie. Ja. Dan hersien so bietjie asseblief, ja. Elizabeth, ek lees die afgelope ruk nogal redelik gereeld van die eiendomsmark. Ja. Hoe beïnvloed lae rentekoerse die eiendomsmark en ook iets soos verbandbetaling spesifiek? Ja, so jou skuld is mos nog goedkoper. Okay, so by dit gesê is mense is nie noodwendig geneig om die groter premie nog steeds te betaal op hulle verbande nie. Hoewel dit 'n goeie raad sou wees om dit dalk waarskynlik te oorweeg. Die ander ding is, omdat die rentekoerse laer is, maak die mark oop vir nuwe kopers. So
hulle sal 'n bietjie beter goedgekeur word dalk waarskynlik vir hulle. So die offers is daar, maar daar is nie noodwendig huise te koop nie. So dis waar eiendomsagente nou weer kan instap om te sê jy weet hulle raad in die mark en hoe hulle dit gaan aanpak ensovoorts. Maar gewoonlik as die rentekoerse afgaan, dan is daar baie ouetjies wat wil belangstel om huis te koop. So dit kan dalk 'n probleem ook veroorsaak in die eiendomsmark, maar ja, hulle sal vir jou definitief kan raad gee daaroor. En watter strategieë bly belangrik om jou koopkrag in die proses te beskerm, veral met iets soos laer inflasie ook? Ja, so laer inflasie beteken nou eintlik in algemene terme is dit nie net dat jou koopkrag verlaag of verhoog of wat ook al die ding mag wees nie, maar dis die hoeveelheid geld wat die land ook bestee of gebruik dan natuurlik. So die hoeveelheid wat hulle natuurlik uitgee. So as inflasie hoog is, beteken dit maar ons gee uit. So dit word natuurlik ook beheer met die rentekoers of die repo-koers is nou tans 7%. So as hulle dan nou die rentekoerse afbring, is daar meer geld om uit te gee. As hulle die rentekoerse opbring, dan dan knyp mense vas aan hulle geld want nou raak my skuld bietjie duur. Nou moet ek eerder my skuld betaal want my premie vir my skuld raak nou bietjie meer. So as jy jou koopkrag wil beskerm in so 'n tipe tendens waar nou veral afwaarts aanwend, sal dit wees om beleggingsverspreiding ten opsigte van bateklasse goed aan te pas. So dit sal wees om met jou finansiële adviseur of te sit en te sê, okay, wat is my doelwit? My doelwit sal byvoorbeeld oor 'n 5 jaar termyn wees. Hoe bereik ek my doelwit? En wat se tipe opbrengs verlang ek daarop? En dan sal jy wees natuurlik, okay, van my fondse gaan ek byvoorbeeld in 'n kontantbateklasse, dit is al fooie natuurlik daaruit betaal word, want as daar nou byvoorbeeld 'n afwaartse neiging is, dan hoef ek nie in 'n verlies te verkoop om daai fooie te betaal nie. Die tweede opsie sal natuurlik wees om in effekte te belê, want as rentekoerse afgaan, dan gaan jou effekte se opbrengs op. Dis 'n inverse effek wat hy natuurlik het. En dan kyk jy na ekwiteitbeleggingsstrukture of bateklasse. Jy kyk na alternatiewe bateklasse, privaat ekwiteit. Jy kyk na cryptocurrencies, jy kyk na goud. Jy kyk na allerlei ander dinge. So om 'n tipe van 'n balans te skep is natuurlik om jou doelwit in ag te neem, om dit af te breek, om te kyk, okay, termyn, hoeveel moet ek voorspaar en om seker te maak jy kry 'n beter opbrengs as inflasie, om seker te maak jy wen op die einde van die dag. Goed, nou met daai in gedagte, hoe kan mense hulle begroting aanpas om voordeel uit lae rentekoerse te trek? Wanneer jy kyk om jou begroting aan te pas, is dit is eintlik so, trek jou bankstaat, kyk waarop spandeer jy, kyk jou uitgawes wat jy natuurlik aangewend het, is dit nodig gewees? In ons huidige tyd waar ons nou is, dit gaan goed op hierdie stadium, maar jy weet volgende jaar en of 'n jaar daarop sal natuurlik nou nie so goed gaan nie. Ons kan nie nou net bekostig om, weet jy wat is okay, ek het salaris gekry, ek voel of ek ryk is, kom ek spandeer dit. So vat jou inkomste, maak seker jy betaal byvoorbeeld jou verband, jou versekering, jou medies, al daai goeders is natuurlik 'n tipe van 'n vaste uitgawe. Allerlei ander dingetjies soos 'n koffie hier, 'n geskenk daar, dit's nou Kersfeestyd, jy weet. En allerlei ander dingetjies moet definitief bietjie fyner gesny word om seker te maak jy raak nie spandaalberig nie dat jy noodwendig is nie, maar as jy jou bankstate gaan kyk en die uitgawes gaan kyk, sal jy nogal sien, hoor ek is besig om hierso iets te doen wat ek nie eintlik van bewus was nie. En bo dit ook dan nou. Dit is nie finansiële beplanning, dis maar net om vir jou oë oop te maak. Dan kyk jy natuurlik na beleggingsstrukture. Daar kyk jy na wat is jou doelwit weer eens? Wat is jou doelwit? Hoe kom ek by my doelwit uit? Hoeveel moet ek spaar? Wat is die opbrengs wat ek moet verwag om by my doelwit uit te kom? En daarby gaan ons dan natuurlik 'n plan beraam. So moet liewer nie na daai state kyk en dit monitor nie, ek speel. Dis 'n goeie raad van my kant af nie, daarom is jy die kenner. Baie dankie. Intussen moet jy bly net waar jy is, want net hierna is dit tyd vir sport op Goeiemôre, Good Morning. Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfs skilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax.
luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventurous and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique. Trek iets ordentlik aan. Delicious. My pleasure. I'll see you soon. Thanks, Dan. Go on. Okay, cool. Come on, we have to go. Sleep is meant to rejuvenate the mind, to help recover and repair the body. Comfort Solution mattresses are designed for comfort and support, allowing for restorative sleep. Did you find it? Where did you get a new bunny? Shh. Comfort Solutions by Bed King. Restore, rejuvenate, repeat. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Hierdie is Goeiemôre, good morning. Ek is Arnold Geert. Tyd vir sport. Francois Bonici, born in Cape Town, has dedicated his life to the water, from surfing the cold Atlantic waves to open water swims like crossing from Robben Island to Cape Town. Recently, he's made history with his team by swimming 144 kilometers over 50 hours and 37 minutes in a two-way relay across Lake Geneva to raise funds for water safety in South Africa and Switzerland, and also the NSRI. Francois, good morning. Nice to have you with us. Really appreciate your time. Yeah, indeed. How did it come about? How did this lake swim come about and the tie-up with the NSRI? Yeah, so first of all, as you said, I grew up in Cape Town, and I've been a long-time supporter of the NSRI. I'm a monthly donor. I've been in a few incidents where NSRI had kind of come to rescue, being a surfer. And then moving to Switzerland, there's this beautiful lake. It's the largest lake in Western Europe. It's crystal clear. You were talking about water quality earlier on the show. You can drink the water of Lake Geneva. Yeah. It's that beautiful. And so started swimming. COVID, nothing else to do, started swimming, and found this amazing group of people who are committed to really getting people excited about swimming in open water. It's become a global movement. And last year we did the single crossing of Lake Geneva, and it was fairly good. And we thought, no one's ever done the double. And we really wanted to dedicate it to a campaign. And having been in NSRI, I was actually involved in a drowning rescue in Lake Geneva as well. And so I thought, well, also, yes, we need support in South Africa, but we also need support here. And I went to a talk in the World Health Organization in Geneva and understood that there are 300,000 deaths from drowning every year in the world. It's the third largest cause of death of children between the ages of 5 and 14. That's a shocking figure. And as I was mentioning earlier, I'm a doctor and worked in pediatrics. And so, saw this and kind of it's very close to home. And South Africa has quite a high drowning rate. Yes. Right. I think we have about 2,500 drownings a year in South Africa. Every day there are 2 children that drown in South Africa. Completely preventable. So we know NSRI, one of the best kind of actually water rescue organizations in the world, actually recognized by WHO internationally.
and it just felt like the right cause. Okay. And then, of course, I have to talk to you about the ice swimming because Yes. the World Championships, your son won there. And Indeed. Reino van Willig, one of our fine swimmers here, won 5 medals there too. You swam a mile in what temperatures? 3.9 and the kilometer in 1 degree. And of course, this has to be swum in just the smallest little speedo. Indeed. Oh, my word. Okay, now why that? Please explain that to me. Well, as I mentioned, so we did this amazing swim in summer. So, I mean, that's a marathon effort. An amazing team from around the world. Actually, one of them is just married a South African. Okay. So that was the link a little bit. And the water was 25 degrees in Lake Geneva in summer, right? Sure. Which is beautiful. But then what happens is, we're used to water that stays the same temperature here. Suddenly that lake goes down to 5 degrees in winter. So I'm like, if I want to keep swimming, and I'm not a big fan of closed pools and gyms, I'm like, that's beautiful outdoors, just keep swimming. And so it drops down to 10 and then, to 9, and each degree you feel it. Yeah, I'm sure. And then down to 5. And then I discovered there's this amazing sport called ice swimming, started by a South African Rambark guy who lives in Cape Town for some reason, and there's this international sport. And I've got involved, and I'm on the board and helped to register this as an international swimming federation now in Switzerland. And it's an amazing group of crazy people that come from, across all walks of life. And I think that's the amazing thing. When your body is 34 degrees and all you're trying to do is get dressed, you don't care if you're naked, you don't care if anything is happening, but people bond together over these kind of extreme circumstances. Vir 'n ou wat met 'n meisie van Dispatch getroud is, moet ek jou nog net een vraag in Afrikaans vra. Dis 'n groot oomblik want jy het net vandag gehoor daar's nog 'n ekstra R100,000 by. Presies. So goeiemôre na almal in Dispatch. I have to do that. But maybe I will actually answer in English because the company that have matched the funding of one of our swimmers, Johnny Singh, is called Trafigura. They're a global commodities company. Their foundation is based in Switzerland. And they fund climate adaptation solutions in Africa, Asia, and Latin America. And they've been super generous to match the funding we raised for NSRI. Okay. So very happy to this is the first time it's actually become public to say there's another 100,000 Rand going to NSRI because they do this employee matching program as well. And I thought that's such a nice way for companies to support their employees, but also to support organizations like the NSRI in South Africa. Lastly, what's next for you? Next is the African and European champs in the Dolomites for ice swimming, which will be in January. And that means I need to start training as soon as I get back to Geneva, waking up at 6 in the morning in the dark, in the snow, in the rain, and getting into the lake. Good luck. Thank you so much for being here. Thanks so much for having me, and so lovely to be back home. Glad that you were home at this time. Van ysige waters na ystervuiste. Volgende gesels Pieter met 'n man wat die menslike kraggrense tot hul uiterste toe druk. Hy's nogal 'n groot ou daarby saam. Let's go. Let's go. Pump those things, boy. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ons het net na 'n video gekyk van Kellen Mills, een van Suid-Afrika se sterkste manne en 'n deelnemer aan die Strongman of South Africa kompetisie. Hy is ook hier om ons te vertel wat dit werklik verg om een van die sterkste manne in Suid-Afrika en ook een van die groot contenders te wees in die wêreld. Kellen, good morning. Goeiemôre. Morning, how's it going? I am mighty fine. Well. So are we going to do this in Afrikaans, English, Tswana? What would you prefer? English would be good, but I do understand Afrikaans. It's very early in the morning, though. It's very early in the morning for the Afrikaans brain to kick in. Yeah, Listen, talking about the video we just watched, that doesn't come easy. I mean, that's a lot of preparation and looking at you, a lot of energy that you need to take in as well. Correct. So, truck pulling's very difficult. In the beginning, when you don't know what you're doing, you got to try. So it's sort of like scrumming. If you to play rugby, playing lock or that type of thing, it's pretty similar. But yeah, it's a great sport.
we love it, and this is what we do. This is one of the many things that you do as a strongman, but just in short, I mean, what exactly is a strongman? I mean, there's a vast difference between a bodybuilder and a strongman and a powerlifter. A powerlifter, because you're an athlete in a different... So look, strongman is basically strength athletics. What we do is we move heavy weights over distance. We do static events. So we got a mixture of static and dynamic events where we'll, deadlift, bench, or, press overhead, that type of thing. And then we also got sandbag carry. So it looks like sort of like CrossFit, but with heavier weights. The relationship with us and CrossFitters is very, very close. Just we have a bigger difference in the weight. Absolutely. So the first time that you actually got to see strongmen in action and something ticked and said, this is kind of something I would like to do and like to get involved. When did this happen for you? So that happened, it was about 2011, 2010. Etienne Smith, a legend in the sport, he had a competition in Hatfield. He brought the SCL, the Strongman Champions League here. And once I watched that, I was like, I've got to try this. And then got involved with them. He mentored me for a little bit, for about 3 years. And then I started training and carrying on by myself. And it's brought me to this point, basically. I can tell you a few stories about Etienne, but I'm sure he can tell you a few stories about me as well, because I traveled with them as an MC when they did their shows way back together with Wayne Price and all of them. But I never got hold of the strongman thing, as you can see. Just quickly, in short, daily, how does your day look? What do you eat? What do you need to practice, etc.? So what I do is I wake up at about 7:30. I'll have about 5 eggs, 300-gram oats, whey protein, 50 grams of whey protein. Then I'll get my day going to work. Then I'll have another 200-gram protein, either steak or chicken. 300 grams rice, and then butternut or, greens, some greens with it. And then, repeat the meals. Healthy eating all the way, eh? Not all the time. So we do add in a bit of, like junk food, burgers, pizza, where it's needed. Because sometimes you just don't get the calories in the day. So, you'll grab a pizza or whatever to just bring up those calories a little bit. But generally we try and stay healthy with the eating, because good fuel is you get good results out of good fuel. How do South African strongmen compare to the overseas strongmen? Look, we've got a superstar right now in Reno now. Yes. So he actually won. We competed at NFL, his old high school in Uppington, with the Strongman Champions League World Finals, which he dominated. Obviously, he's won World's Strongest Man this year, and last year also won the ACL World Finals. So he's the top of he's the pinnacle of strongman at the moment. So. It's good to see that there's a South African at the top, and obviously he's my training partner. So. Goeie inspirasie, en ek sê ook ons altyd die mens moet nooit ophou droom nie. What would you tell guys looking at the program who wants to get involved? Where do they start? What do they do? Look, just get hold of one of us, either myself or Reno, or one of the guys in the sport. We'll definitely help guide them. But, to start, you can just train in the gym. You can start getting your bench up, your deadlifts up, that type of thing. Start doing sandbag movements, clean and jerks, all that type of thing. And eat healthy, increase the calories. And make sure you work hard. Thank you so much for joining us this morning. Baie dankie. Ek weet nie of ek nou baie moet gaan eet of wat moet ek gaan doen nie, maar hy het gesê as ek nie nou ophou praat nie of vir julle vertel van hierdie amazing deal wat ons het, nie draai vir my uit. Ons het 8 dubbelkaartjies om weg te gee vir die Noord tot Suid vertoning wat die 21ste November om 8:00 by die Theatre of Marcellus by Emperor's Palace plaasvind. Besoek ons sosiale media om in te skryf, so maklik soos dit, en dan is daar 8 dubbelkaartjies of van hulle joune. Net hierna gesels ons verder, maar nou gaan ek eers ietsie kram te eet. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly.
ProCare, where care feels like home. Ons almal weet om gewig te verloor gaan hoofsaaklik oor dit wat ons eet, maar dit beteken nie dit hoef 'n smakelose pad na jou doelwitte te wees nie. Met Munch Measured Meals word jy bederf met smil lekker maaltye, gemaak volgens perfekte porsies, met die vooruitsig dat geen ekstra tyd in die kombuis verlore hoef te gaan nie. Sluit vandag aan by die Munch Revolusie en geniet Suid-Afrika se lekkerste voorbereide maaltye op die reis na 'n slanker self. Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfskilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventurous and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique. Trek iets ordentlik aan. 'n Sopkombuis bied gewoonlik meer as net 'n maaltyd. So 'n inisiatief bied ook hoop en waardigheid aan diegene in gemeenskappe wat afhanklik is, omdat hulle deur spaartye in die gesig gestaar word. Die nuwensgewende organisasie Elios het besluit om met ander organisasies en maatskappye hande te vat om op so 'n manier 'n verskil te maak. En ek moes behoorlik teen die trane beklei toe ons gaan kuier het. In 2020 met 'n klomp van die mense wat op straat is en nie kos gehad nie, en hulle het begin om kos te steel, kan ons nou maar sê. En die Sopkombuis is eintlik begin deur die polisieeringsforum, waar hulle in ander gedeeltes van die stad mense gekeer het om kos uit te deel, het hierdie ouens kom help. En hulle het dit aanvanklik gedoen saam met die Elios by die Spar. Ons het terselfdertyd het ons met 'n broodbakprojek begin. En ons het brood gehad, maar ons het nie iemand gehad om dit voor te gee nie. En ons het toen met hulle in kontak gekom, gesien dat hulle regtig 'n plekkie nodig het en vir hulle gesê kom na ons toe. Julle kan hier van ons fasiliteite kom gebruik maak. Ons het pragtige gras, lekker skadubome, ons het toiletfasiliteite. Die voorwaarde is ons wil vir hulle brood gee. En dis hoe dit gebeur het. Ons het donateurs wat vir ons daarmee help. En dis ook so 'n klein werkskepingsprojek waar 'n klompie mense, daar's nou al 2 mense van die Sopkombuis wat deel is van ons broodbakspan. En ja, hulle bak dit en gaan deel hulle dit uit ook. Carol Stanton word as die moeder van die Sopkombuis beskryf. Die projek word nou al vir 5 jaar deur haar bestuur. Ek het altyd goed gebak en nou is ek alleen ek bly nou alleen. En toe ek nou gehoor het van hierdie storie, so ek kook en bak vir hoeveel mense. Is nou nie net vir een nie. En ek geniet dit. Dit is vir my lekker om 'n bietjie uit te kom, mense te sien,
gesels, ons gesels tot saam met mekaar alles en lekker lag. Daarna gaan elkeen na sy eie huis toe. Alles moet skoon wees, reg wees. Jou koppies en goeders moet uitgepak wees, alles moet reg wees as hulle kom. As die dominee klaar gebid het, staan hulle in die ry, dan moet jou sop op die tafel wees en die broodjies. Net reg om op te skep. Baie keer braai ons, as al mense kom, dan braai ons. Geef hulle 'n braaibroodjie met daai gesiggie sien. Dit is ietsie anderste wat ons eet. En soos vandag met die chippies en die roomhuisie. Dis ekstra wat ons nou vandag gegee het. En jy kan sien hoe helder dit die mense op. Hulle het ook op 'n tyd, soos ons gelewe. Nou, ewesklik is alles weggevat. Ons kan nie vra hoekom, waarom dit het gebeur. So, hulle voel sleg, hulle moet by jou kom vra, het jy vir my 'n bietjie koeldrank, het jy vir my 'n melk, het jy vir my 'n broodjie. En soos ek sê, jy moet hulle help. Wie sê môre is jy ook in daai ry? Om so 'n projek te bestuur is die rol van vrywilligers ook baie belangrik. Anna Galloway is al vir 5 jaar in die hoedanigheid by die Sopkombuis betrokke. Die Sopkombuis gebeur op 'n Maandag, 'n Woensdag en 'n Vrydag. Op 'n Maandag is daar gewoonlik bietjie minder as wat op 'n Woensdag sal wees, op 'n Woensdag is bietjie meer en op 'n Vrydag is daar ook Dominee Steven of pastoor Christo wat dan die geestelike gedeelte sal lei. Vir ons is dit regtig nie net om vir die mense vleeslike kos te gee om hulle maag vol te maak nie, om regtig geestelike kos te bring ook om te sien dat hulle groei en dat daar transformasie plaasvind deur die Heilige Gees se werking in hulle harte en werklik net om sien dat van hulle vrykom van sekere goed wat hulle vashou. Ons het met 2 individue kennis gemaak wat weekliks by hierdie Sopkombuis kom aanklop om uit te vind wat die hulp vir hulle beteken. Kyk, ek het in 'n gemeente aangekom waar dit Grypseed ministerie is. Die Here het my daar geopenbaar dat hy my in 'n bediening wil gebruik. Ongelukkig het ek 2 gekry, nie net 1 nie. Die ene is waar ek 'n pastoor is en die ene is waar ek 'n evangelis is. En ek het opgeëindig hierso by die Sopkombuis saam met 'n vriend wat my na toe gelei het. En ja, die Here is besig om vir my net meer deure oop te maak. Die Sopkombuis beteken vir ons baie. Dis al hoeveel jaar wat ek by die Sopkombuis kom, dan die Caroline is baie goed vir ons. Sy het nog nooit vir iemand weggejaag of so nie, sy het vir almal kos gegee en ons waardeer dit. My beker loop oor van blydskap. In 'n wêreld waar baie mense onsigbaar of vergete voel, herinner Sopkombuise ons aan ons gedeelde menslikheid en die impak van eenvoudige vriendelikheid, ook aan dankbaarheid vir vrywilligers, skenkers en organiseerders wat glo dat niemand honger moet ly nie. Besoek gerus Elios se webtuiste indien jy op een of ander manier betrokke wil raak. En is sommer baie emosioneel. So as enige iemand betrokke wil raak, kan jy gerus Elios se webtuiste besoek en dit by elios.co.za. Nou ja, ek gaan nou eers die trane afvee want ek gesels nou met Dr. David Hymes wat vir ons gaan verduidelik watter gesondheidsrisiko's Suid-Afrikaners gedurende die Desembervakansie in die gesig staar, asook die maniere waarop ons onsself en ons gesinne tydens vakansiereise veilig kan hou. Baie welkom terug hierso by ons. Dankie Elsa. Goed, watter gesondheidsprobleme sien jy die meeste by Suid-Afrikaners tydens die Desembervakansie? Ja, ek dink daar's 'n paar algemene siektes wat 'n mens kan opdoen. Ek dink die een wat die meeste voorkom is maar reisigersdiarree, of jy nou plaaslik reis of jy gaan oorsee reis. Dit bly maar een van die groot siektes wat ons sien. Gewone boonste lugweginfeksies, dan sien ons baie keer veldtoestande of allergieë. En dan natuurlik, jy weet, soos wat een van jou vorige gaste genoem het, in kinders is dit baie belangrik, jy weet, om te weet die algemeenste ding daar is maar beserings en baie keer verdrinkings en dit is die goed wat 'n mens maar definitief op die uitkyk moet wees voor. Goed, so watter siektes behoort mense regtig of werklik in ag te neem wanneer hulle reis, plaaslik of dan nou selfs oorsee? Ja, ek dink as 'n mens enige jy weet 'n reis aanpak, moet 'n mens altyd kyk waarheen gaan jy, wat is die vereistes ten opsigte van sekere inentings. Daar is maar geelkoorslande in die wêreld wat verpligte inenting vereis.
Dan is daar baie keer inentings wat aanbeveel word vir daai spesifieke bestemming. Natuurlik is daar malaria gebiede wat 'n mens moet altyd na kyk. Veral as mense na 'n malaria gebied toe gaan, jy weet dat mense dan net uitvind oor voorkoming. En dan natuurlik, ons sê altyd mense met kroniese toestande moet baie keer voor die tyd seker maak hulle doen die nodige voorbereiding, check-ups en goed, jy weet, want ons sien baie keer dat kroniese siektes erger raak as 'n mens nou reis ook. So dis maar die belangrike goedjies, ja. Nou jy het nou na malaria verwys, so watter dele van Suid-Afrika of buurlande beleef die hoogste risiko daarvoor? Ek dink in Suid-Afrika, ons weet van Oktober tot omtrent April elke jaar is die Krugerwildtuin obviously 'n baie hoë insidensie van malaria. So dis meestal ons ooste deel van die land en natuurlik die noordelike deel van die land ook. Die kaart, as mense spesifiek wil kyk na, jy weet, hoe lyk die distribusie van malaria in Suid-Afrika, is daar, hulle kan letterlik die malaria map 2025 gaan intik op Google en dan kom dit op en dit wys vir baie mooi, jy weet, die distribusie waar jy lae risiko het, waar dalk net voorkomingsmaatreëls toegepas moet word en dan obviously waar daar aanbevelings is ten opsigte van medisyne ook gebruik as voorkoming. Meeste van ons buurlande het maar malaria, veral Mosambik, maar dan natuurlik ook Botswana en Zim. So, jy weet, dit sal mense ook op die kaarte kan sien. Maar dit is, ek dink in Suid-Afrika, gelukkig is dit meestal net daai ooste en die noordelike deel van Suid-Afrika. Hoe kan mense hulle self teen sonbrand en hitteuitputting beskerm gedurende die somer? Ek dink die belangrikste ding daar, mense is, jy weet, moet weet, dit tussen 12 en 3 in die dag is maar jou gevaarlikste tyd. Ja. Ek dink die groot ding is maar obviously om 'n sonbeskermingsroom, ten minste die SPF van 30 tot 50 gebruik. Baie keer, ek dink meeste swemgoedjies word nou, jy weet, gemaak dat dit 'n bietjie meer toemaak as wat dit nou oop is. en dit beskerm baie vir kinders, jy weet, in opsigte van UV-bestraling en goed ook. So dit is definitief goed wat 'n mens kan na kyk en dan natuurlik genoeg hydrasie. Mense, ek weet, kinders gaan speel en swem hulle vir 4-5 ure en niemand dink om hulle, jy weet, enigstens water of vloeistowwe aan te bied. Wat moet mense doen wanneer hulle miskien siek raak tydens die vakansie in gebiede met beperkte mediese sorg? Ek sê altyd voorkoming is altyd beter en dit gaan spesifiek oor mense wat wel kroniese onderliggende toestande het. Jy weet, ek sê altyd vir reisigers, as jy kroniese toestande het, maak seker jy sien iemand voor die tyd, vat maar afskrifte van jou voorskrifte en jou onlangse bloedtoetsies en goed saam, want en dan as jy na 'n bestemming toe gaan waar daar min geriewe is, gaan doen die huiswerk voor die tyd om te gaan uitvind wat is daar, jy weet, is daar, jy weet, 'n hospitaal naby, hoe ver is dit, en dan natuurlik vir mense wat wel by 'n leefplek gaan wees, maak seker voor die tyd dat jy 'n redelike klomp goedjies saamvat, en ons adviseer die mense gewoonlik wat moet hulle dan saamvat. Ja, en wat is dit? Ons het so 'n paar sekondes oor. Nee. Ek dink 'n mediese tas moet enigiets in hê vir, jy weet, vir diarree, reisigersdiarree, vir naarheid, vir krampe, jy weet, iets vir pyn en inflammasie, iets vir allergie, antibiotiese salf. Dis maar die basiese goed wat 'n mens kan saamvat en moet saamvat. So 'n mens moet dit maar te alle tye byderhand hê. Verseker. Dr. Hyams, baie dankie. Ek dink ons is nou 'n bietjie meer ingelig en ek dink ja, wanneer dit kom by iets so simptome, moet 'n mens dit maar oor die algemeen verkieslik nie ignoreer nie, né? Nee, ek dink daar is seker goed wat 'n mens definitief nie ignoreer, dis borskaspyn of enige allergie of 'n jong kind of baba wat opgooi en diarree het, jy weet, daai kinders raak baie vinnig siek. So ek dink dis die tipe van goed wat 'n mens nie los nie en eerder dan hulp gaan soek, jy weet, eerder vroeër as later. Definitief, baie dankie. Baie dankie. Nou goed, net hierna gaan Dr. Mary Shuttleworth ons meer vertel oor Youth for Human Rights International. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning, maak ek seker jy gaan loer na ons YouTube kanaal om weer na hierdie gesprekke te gaan kyk en te luister. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens.
Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Murphy's Law is real. Whatever can go wrong usually does. Oh, come on! Don't give Murphy the satisfaction. Make sure you have Dodge's extended warranty in place. Starting from R9 a day, you can get Dodge's extended car warranty that covers up to 400,000 Rand in parts. So if a part breaks or fails, we'll cover the cost of replacing it. Visit dodge.co.za, quote online in under 3 minutes. 3 stemme, 1 verhoog. Theatre of Marcellus vat jou op 'n reis van die noorde tot by die suide, saam met John Boucher, Len Miller en Tashay. 21 November by Empress Palace. Kaartjies beskikbaar by Ticketpro. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Ons almal weet om gewig te verloor gaan hoofsaaklik oor dit wat ons eet, maar dit beteken nie dit hoef 'n smakelose pad na jou doelwitte te wees nie. Met Munch Measured Meals word jy bederf met smullekker maaltye, gemaak volgens perfekte porsies, met die vooruitsig dat geen ekstra tyd in die kombuis verlore hoef te gaan nie. Sluit vandag aan by die Munch Revolusie en geniet Suid-Afrika se lekkerste voorbereide maaltye op die reis na 'n slanker self. You're watching Goeiemorgen, Good Morning. With a lifelong passion for human rights education, Dr. Mary Shuttleworth established Youth for Human Rights International in 2001 to teach young people around the world about their rights as outlined in the United Nations Universal Declaration of Human Rights. Under her leadership, it has grown into a global movement inspiring youth to become advocates for tolerance, peace and social change. Dr. Shuttleworth, it's an absolute pleasure to have you on Goeiemorgen, Good Morning. Roseanne, thank you so much for having me on Goeiemorgen, Good Morning. Wonderful to be here with you. What inspired you to start Youth for Human Rights International? Well, let's just start by saying I'm a teacher. Yeah. And growing up in apartheid South Africa, I saw the devastating effects of discrimination. I had the privilege of studying in Europe when I was 15. And that's really when the aha moment happened for me, because in Europe, I saw discrimination. Oh, but they come from this country and they come from there and they are there. And I went, wow, there's so much discrimination in the world that I wanted as a teacher to do something that would bring us together. Where do we start? What's the glue? What can we agree on? Why is it important to start instilling those rights of equality and peace and tolerance in young people? Well, I'm a teacher, so it's education, education, education. And when you're talking about something as important, as fundamental as human rights, it's not a one-time lesson. It's not something that we're going to do one time as an exercise. It should be gone over again and again and again at different levels. How do you share a pizza? How do you share a toy? You know, why is it important to not just keep everything to yourself, share and respecting when it is somebody else's toy? You can start very, very early.
So that building that foundation is incredibly important, because then we get to look at what are the rights of the youth actually, according to the UN. And you've got this wonderful book as well with you, one of the resources that you use to teach these rights. Exactly. Well, what we did is, as I said in my journey, what I found is that the United Nations comes up as 193 countries. South Africa joined in 1945. That's basically the same year that the United Nations was formed. 1948, they came up with this document saying, well, if we don't want to see World War III and we want peace, how do we define those human rights? So in 1948, 3 years after they started, South Africa joined, 3 years later, they came up with this document. It's impossible to read. I'm never going to show this to a 10-year-old. It took me several dictionaries to get through this. And so what we realize is that this is a common glue, because this world is no longer here and there, little tribes. We are the world. We are the world. So what would be the glue in the whole world? And so we created this booklet, our materials, that simply says, we are all born free and equal. Now, that's so much easier for a kid, 10 years old, to understand than all those fancy words. And then we also created little videos for each one of the human rights. We've got a 30 seconds or 60-second video that teachers or anybody can show. And very quickly, the students can learn, don't discriminate. So much better than all those words, right? Absolutely. And visual, I'm a teacher. You've got to be able to teach it in many different ways. Not just, okay, I'm going to teach you the human rights. There's 30 human rights, and I want you to know them verbatim and write a test. They're going to forget by tomorrow. But if we teach it in an interactive, let's draw, let's talk about it, let's discuss it. And again, as we started this conversation, let's start early. So we discuss it when they're 10, we discuss it when they're 5, we discuss it when they're 15, so it really becomes how they think about each other. How have you seen Youth for Human Rights International grow over the past almost 25 years since its inception? Honestly, it's impossible to stop it from growing, because when you teach human rights, then what you want to do is not just, okay, I'm going to teach you 30 things and I want you to memorize it and write it on a paper, and then I'm going to grade you and you're going to pass. We've got to inspire each other with human rights. We need to discuss it and talk it and do art, do walks for human rights, make movies, have conferences. And I just want to say that many conferences that I'm invited to, very fancy people coming there. And you know what they discuss? They discuss human wrongs. This is bad, this is wrong, this is wrong, this is wrong. And you know what? They are wrong. And we should talk about it. But let's call them human wrongs. We are talking about human rights, the world we want to see, the world we aspire to. Because human rights is not perfect anywhere in the world. So what I'm saying is that as soon as youth get the idea of, wow, this is right. This is how I want my neighborhood, my school. There's not a single school in the whole world that we don't have bullying. Come on. Bullying is everywhere. So when the students get the idea, wow, I have these human rights, but you know what? I have the same human rights as everybody else. Those bullies over there have no other rights that I don't have. That's when the magic happens. And it's impossible to stop it. So literally, it has grown itself. That is incredible. Thank you so much for joining us, Dr. Shuttleworth, and for sharing your vision and for letting us know more about this wonderful organization. We'll put all of the information up on our social media pages as well. Wonderful. Thank you. Wat, daar het jy dit. Onthou, jy kan ons op ons sosiale media gaan volg vir meer inligting by Goeiemôre, Good Morning. Bly ingeskakel, want net hierna gesels Pieter met Suid-Afrikaanse musikant Christian Baartman. My pleasure. I'll see you soon. Thanks, Dan. Okay, cool. Come on, we have to go. Sleep is
is meant to rejuvenate the mind to help recover and repair the body. Comfort Solution mattresses are designed for comfort and support, allowing for restorative sleep. Did you find it? Where did you get a new bunny? Comfort Solutions by Bed King. Restore, rejuvenate, repeat. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Hallo my skat, ek dink ek kom kyk hoe lyk die nuwe plek. Ai, ou mens sit so lank, ek maak gou vir ons tee. Waar? By Lotterspine glo ons dat almal verdien om tuis in hul huis te voel. Met 15 winkels landwyd bied ons 'n wye verskeidenheid kwaliteit dennehout meubels. En ons reeks rouhout meubels laat jou toe om jou eie stempel af te druk. Die tee is reg, liewe denne. Lotterspine, ons is denners goed. Dis die glimlach wat bly, gaan hulle weg, leef verliefde steeds voort, want die liefde ontferm, gedei soos dit hoort. Wanneer 'n geliefde heen gaan, behou ons nog altyd die liefde. Afbob, ons is hier vir jou. So jy's een van daai rowwe jacks wat Afipad aftoer. Wat tuis voel waar die hardste geluide wat jy kan hoor die wind en wille waters is. Afipad af bied weerstand in enige weer. Met ons 4-trek tente, toebehore en boswaans maak ons enige omgewing mak. Besoek ons winkel vir al jou kampbenoodighede. En ons werkswinkel sal enige 4-trek regtrek vir die wildernis. As jy gaan kamp, kamp Afipad af. 'n Goeie ontwerper verstaan wanneer minder meer is. Wanneer meer is en wanneer funksie vorm dikteer. Met meer as 30 jaar se ondervinding bied Carney Interiors ontwerpplanne wat jou style en persoonlikheid weerspieël. Carney Interiors bied allesomvattende ontwerpdienste vir kommersiële en residensiële projekte. Kontak Carney Interiors vandag om jou drome te bewaarheid. Nog 'n vriend van ons in die musiekbedryf, Christian Baartman, is hier vanmôre en hy sing vir ons soms 'n mengelmoes. Ons het 'n medley of net wat hy wil. Op hierdie stadium, gaan weet ek net, visie. Ons wil saam kuier. Hier is Christian Baartman. Ek wil see it do, vis vang elke dag, ek wil see it do, wie uit my mag lag, elke liewe aanbraai, door die ane kraai, ek verlaat lê in die oggend en loop jol in die hand, laat lê in die oggend en loop jol in die hand. As jy klaar op die water is, dan sê hy, hey, visie is tyd, visie vir 'n byt, visie kom uit, visie, hey, visie is tyd, visie, ons vol nou huis toe gaan. Vijf uur in die oggend en die boot is geprep. Ja, oor die brandersmanne klou in die dek. Lyne is uit en die weer is hoog. Al wat ek soek is 'n vis in die oog. Hey, visie is tyd, visie vir 'n byt, visie kom uit, visie, hey, visie is tyd, visie, ons wil nou huis toe gaan. My vriend, dit is so lekker energie wat jy vir ons weer saamgebring het. Hoe gaan dit met jou? Nee, baie goed, jy kan maar sien. Spek vet en gesond. Ek kan nie wag vir Januarie nie, want ek moet 'n bietjie gewig verloor. Maar jy gaan nou nie dat Desember in jou pad staar nie. Nee, kyk, nee, glad nie. Baie lekker liedjie wat jy vir ons saamgebring het. Waar het die hele idee van hom vandag gekom of het jy sommer nou in die spur of the moment gedink jy gebeur het? Nee, kyk, ek het so 'n paar jaar terug by die Sodwana se Bullfish Cup gaan sing.
En toe die man aan my daar gevat op die diepsee en toe het ek verlief geraak op die ding. En dit is nou ongelukkig as hy gogga jou byt, is jy in jou kanon in. Ek sit toe so eendag, is in my beurt vir die troon, en ons jag 'n bietjie Marlyn en hy wil nie byte, jy weet. En ek sit daar so, maar ek raak kwaai. Want is 'n dier om uit te gaan, en so 'n paar bokke. En ek skryf toe hierdie song, Visie Visie, kom Visie Visie. En ek en my groot vriend Fat Man, ek sing toe vir hom die ding, hy sê, wag, hierdie kan 'n song wees. En ek en hy skryf toe die ding klaar, so hy kom die 12de Desember uit, en hierdie EP, ons drop nou Vrydag, drop ons nou hierdie enetjie, so, almal wil huisie by die see van 'n ou Koos kom by, so, almal wil huisie by die see, maar ek het daar rock version van hom gedoen. Hoe lekker. En dan see toe, wat nou, jy is nou klaar met die jaar, jy wil nou graag aanbeweeg, jy vakansie hou, dis waar see toe gaan. Verseker. En dan 12 Desember kom die liedjie Visie Visie, saam met Fat Man uit, en dan doen ek, onthou jy Zirkberg se huisie by die see. Ja. Ons sê nie, praat baie oor daai man nie, maar ou Zirk, hy was 'n legende in sy eie reg. Huisie by die see, we gaan almal droom, daai enetjie. So lekker vakansie albumpie wat ek gaan uitbring. En met wat, so 5 liedjies meer? So daar's 4 op hierdie enetjie, en dan het ek 'n verrassingkie wat so Kersfees uitkom. Jy sien, jy's altyd die man met die verrassings. Verrassings. Altyd. En ek meen dis vir jou lekker om te werk na soos 'n vakansie toe. Alles het nou die see vibe en alles het daai gedagte. En dan begin jou brein op loop gaan en hier sit ons nou. Ek weet nie van jou nie, maar hierdie jaar was rof. Dit was 'n deurmekaar jaar. Rowwe jaar. Ek weet nie hoe julle dit vind nie. Vir my was dit 'n weird jaar. Alles het so deurmekaar geloop. Dinge wat moes vinnig wees verstadig. En die einde het hy baie vinnig gegaan. Ek is doodmoeg. Ek is nou reg om vir 3 dae te gaan alleen slaap. En so hierdie album is eintlik meer vir my as vir julle. Ek praat eintlik met myself. Maar dit is lekker. Ek meen en omdat jy dit nou so geniet, nou is dit daai vlammetjie wat brand by jou en nou word dit 'n vuurtjie ook by ons. Verstaan. Dit is vir ons baie lekker. Ja. Gaan jy hard werk oor Desember of gaan jy 'n bietjie meer rustig wees? Ek is 'n bietjie meer rustig. Ek gaan so 'n bietjie in Nysna, daar doen ek 'n vertoning in Jeffreys Bay, het ek so 'n vertoningkie of 2. Plymouth Bay so enetjie. Maar die meeste van die tyd is ek maar by die see. Ek mik om 'n bietjie Sedwana toe te gaan, Januarie se kant toe, as die meeste mense eers gaan. Jy wil gaan vir daai byt, visie, byt. Dit is hoekom jy na die Sedwana se kant toe gaan. Ek moet nog my Marlyntjie uittrek, is nou al 3 jaar. Hy kruip vir my weg, maar ek gaan hom vat. Maar hoe is dit dan? As jy nou weet hoe lank jy gesukkel het en dan as jy 'n week of 2 weg is, dan sien jy skielik 'n foto van hierdie ou wat nou. Weet jy wat is met die ergste nie? Ek is al seker, ek wil nou nie jokkie, maar ek seker al 12 keer uit nê, maar dis elke keer iemand anders se beurt op die troon. So vriende en familie, die troon is nie waar jy poefie nie. Ekskuus jammer. Dit is waar jy sit as jy die vis wil uithaal. Ja, dis daai stoeltjie agteraan. Ja, wat jy moet hom se draai. In elk geval en my goeie vriend Ampie, hy's vreeslik Ampie de Pre, hy's baie hy raak vreeslik vinnig seesiek nê. Hy gaan een keer uit, sy beurt op die stoel, trek hy een uit, onmiddellik. Ek raak soos, hoeveel keer moet ek uitgaan, voordat ek my Marlyn kan kry? Ek meen, hoeveel keer? Maar die manne van Bakgat en Ripshaw daar by Sedwana, hulle help my mooi, so ek seker, ons gaan ietsie reg kry. Ek sal ook eendag 'n bietjie daar by jou uitval en saam met jou. Ja, jy moet kom, is lekker hoor. Hoorie, jou gedagte en goed is om ook 'n bietjie meer gereeld saam met ander kunstenaars te werk. Is dit die planne wat jy het vir volgende jaar? Ja. So ek skimp nog met een van die Good Morning, Goeiemôre manne om saam met te sing. Ek weet nog nie, maar sommer kyk of die mense genoeg druk op sit. Maar ja, ek probeer soveel as moontlik collaborations, wat is in Afrikaans? Collaborasies. Ja, samewerking, goedjies doen. So ek het nou saam met Ampie ding gedoen, ek doen nou saam met Fat Man 'n ding, hy's nou Thin Man. Ja. Ek is 'n ander studie, ek probeer. Of hy's nou net man. Ek's nou net man, jy weet. Alles wat hy verloor het ek weer gevind. So daar's 'n paar lekker goedjies op pad. Daar's 'n paar lekker goedjies op pad. Ek probeer soveel as moontlik, jy weet, soos dit is so lekker om saam met ander kunstenaars te werk, want jy voer van hulle energie en hulle kreatiwiteit af. En vice versa, né? Vice versa. Hoorie, maar baie dankie dat jy hulle vir ons gebring het vanmôre, dat ons weer op jou knoppie kon druk en jy gesê het jy is graag hier. Christian Baartman kyk gelus uit vir sy nuwe musiek is oor Kersfees. En dan is dit ook nou tyd vir ons om te groet wat vandag aan betref. Onthou van daai 8 dubbelkaartjies wat hy het om weg te gee vir die Noord tot Suid vertoning wat 21 November by die Theatre of Marcellus Emperor's Palace gaan plaasvind. Besoek ons sosiale media's om in te skryf daarvoor. Môreoggend is ons klokslag terug. Ons hoop jy het 'n heerlike dag van my en die span. Lekker dag. En maak mooi hoor, maak mooi.
Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Tereen ras harder as die lug verwarmer. En ek sukkel om te staan, ek skreeu dan, bitter man, verdwaalde druppels, ek is een, maar jy